Orla Mwohtail ron kawai te masa ni. Kilenglahte Mwohtail o Uduhdiahl Krais. Kilenglahte Mwohtail o Uduhdiahl Krais. Te kilkilang Krais. Atail ren watawat. Abang kosang nan puk en Luke. Iralau tuau o iraduduk wana isa kriau. Luke tuau wana isa kriau. Memasa ni. Jesus katin sabeng. Masa ni, memen me pan trapia tatotok kasumbaleu, a payak sang, a sutu warong, way and coat. Mawatak nampukan way, boy bilagis kapsijigiti. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow, and looking back is fit for the kingdom of God. Nan pukan wayo kasaraski armasamen me aliramen pakyata puel, Puente biar baki puel, absoso pela pon tinsawel, tenas warong, wayan coat. Nampukan wayo kata raski plau, the men pak puel. Meban kasalayong ketail harmasakan. Niyaso meketail terbiar, pukan nampukan puksaraw masa ni meketail yang pakyata acal puel kakaluangkan. Puan mutarakla. Hari itu membangkakan kamu terakila mong yung child kakalawak ay maran kaon Jesus Christ. Artinya ni asa magdapan tapir boki at ay puel kakalawak at ambil Kilenglahte Mwohtail. Dan kita sudah warong way and coat. Kita sudah bangka petulungan na way and coat. Pag kita tapir wiya totok. And boki at ay mong yung kakalawak kan at ambil Kilenglahte Pwede kakalawak magkatay ko ko to sanger. So, tumuturak layo pang kapinan na tayo mong yung. Pwede katay so pila pon sa Mwohtail kat. Katalan nagtalang wewe kitame. Niya tayo wiya warakin Krais kay. Tame apaan wiya yung amanamang katail. Niya tayo kotor o wiya la warakin Krais. Kala na siya, tama pilpiluwet, panwiyayong aman child. Kauno kitang karasaraski, soon kawata imen o pil nanmarkimen. Nan Luke, iralaw tayo isak payo, iriyasak walu lal silisak silu. Luke ay isak payo, iriyasak walu lal silisak silu. Ako sa iya. Pais remail, nana koso-koso ne, and kawata iman tauligeo so ban monti mas o metametawa one paine puen kilang mamien remoni me itar kanakela imo pumaso te pan we amet eso te pan ka kanakela imo murune kitionger pasane armas koros me pan kilang met reban korurki da kapitki inda armas menet tapiata kawata imo absutokak kanakela Sili jaga ko siya mananmarki men pan katin maun ki yung armas nen emen nanmarki me sapulman ki armas rienen utang pan katin kupupure mas ma eka kalwe kiti armas rieneno sapulme armas neno pemaasot pan kak apan katin katarala sapulme menin katerni ara to peseng puen pekimak o may mau. Jesus pilmasa ni, ibil tuwan kumail. Sotra emen kumail, wiyala na iton patak, sotra may isang me koros me anigi. Ari, nan iren kararas pukat. Son, kawi mo, ananen metawa yawan na sent. Pwede pa antap tak kawi mo, takin trangselinan, pon peyok tayo lang imo kan mekin kokutao sa tenekla o sa tenekla tulul tayo met tama wiyaw megi armas menet kawata imo wa bosuto kanekela ariya pa meto ma eitar na sent puyen ka kawata nimo kanekela nimo putuna maso armas pan korurgi puyen tapta kawim siro ka kanekela imo pil namar kimen mena armas te nen Nason pay nen niya bang wala mawon niya ngaben namar kime nason pay
rianen aban metawe mas ma aban kak totong kinason pe neno when maun kiyong namar kimenason pe rianen no pe mananeno ban kak maun no pe wete merianen to so maso atene aban katarala amen menin kataren namar kimenason pe merianen no pe makre we en kak mi mau katakin maun wagi namar kimenason pe meneno pa we kime ban lose Krais masani piltu wo kumail so tremen kumail kak wiala neitron patak ma eso to muisa me koros me an ger dama Krais on masan yung trailan karas pukat morion Krais eso we morio me do burur tamal kitailan mete we tame atay bilibilen morion Krais pang we ayong kitail wagi epit mor unsek song koros me atail kitailan muitalang i wagi Tal depan tapi ada kita proyek sang armas kurukin tal. Menghilang armasakan begin pura sang tuan armasakan kosi Israel tuan armasakan kapijikin Israel. Tama sabung. Kesin wan baronen te kisum pastoren te proyek armas menu uya tahu kot esotre men muitalang Krais mekoros. Kedalanan kedalam wewogi. Tama pan kak and so sa ikatail niya dal Javier doki atail puel kakaluangkan isang korosun siya kataba mo itong Krais nituang Krais kasaleta nimun katasaras bukat solar katail de solar atail manaman Mwohtail pag isang koros tayo mo itong Krais Ari, tama karta kita armas kin utan kilang Mwohtail ni dal Javier. Selogin morwet. Ni dal Javier toki dal puel kakaluangkan. Tama karta menamen kita armas kin kak pilsope kilang Mwohtail. Puel kisang ni pakapen mauren tip. Tip bagan karyang kita armas. Tama kita kukoto sanger. Baka pen samba metip kawela kitay kukutosanan mauren tibeu kitay samalar aktala Kilenglahte pon sa Mwohtail kat patama kareta baka pen maur magkitay kukutosan ngero gan kan sanamaw agin ya mekot kan sanamaw kitay lengkin metaweta tama kitay kin muya mas o kitay bilgin mensong puralang Ima kareta kitay kin sobe kila pon sa Mwohtail kat. Paka samba, paka mauren tip memiminan samba, magkitay kukoto sanger. Sabang kala ng puksaraw ng bukan Genesis iralaw tayo sa tuwaw, iradigdigri sa kwano, tuwa na karataras kiyang kitay, mauren and lot about. Niyan sa umukot kataresang lot o penene nan kani mo Sodom. Niyan sa may tang-tangala mo Rael tang-tangasang pagkikot pang kawagila kani mo kisini may kamareti sa nalang puksaro masin yung child. Tanan lot apo utaw tato so pilamur kilang nan kani mo. Tame kilang nan kani mo. Kati kinaman o kailan ako mun karkaro, na ako mun liyo, taya, kilang tame. Nakukoto sanger. Mauren nan kani mo me, pakela me kilang muri. Arniya sa me, so pila pon sa wewa, tanan sa wudre, wiyala uren sol. Ipuriang mo ikirantiyo, niya sa me kilang na news, and wasakaw, wasame awiya uren sol la yeo miye umen takayo mimi wasaw mergang katan ki unlot about odagin beto niya sa mudagang wadak soy pukat ng puksaraw okay paktaykin meto me soy kay tuwa tataykin wadak pukan soy kan awiya
kosoy melal gaymat. Tama ton wasaw kang kata nagiki. An lodaw pot. Uran ta kayo. So kami yung child, tama puksaro masa ni mabitliyo. Para samalar, ako dito perkaklaan ang kani mo. Pakapen kani mo makara yung perkaklaan. Tama, kinwiwiyaw ng kani mo. May tanga-tanga sanger, ime perkaklaan. Pwede kilang ng kani mo. Pakapaka kani mo. Ambil suruwag sang child, niyan sa magdadapiro, pakapaka ya child. Pwede kakaluwang kan? Kakaluwak, pwede kakaluwakin na ng mong kan? Pwede mutarakla? Ak dalam bil perperkla ong maur magdai ko to sanger perperkektong pakapan mamur and deep magdai sa mo to sanger Israel pileu kararas mau Israel niyan sa makot kalway Israel sang nanway in Egypt. O rai sa ilok ko lang. Nan sabon ino makot ino kiyong. Rai pava kalabaw. Ansok koros rekin muya. Kasoyan complain. Rekin complain niya ta Moses. Tama ka way kita sang kinan Egypt. Katakin mela katakin Moses mereka complain yang pukot. Mereka tama ka waki ye kit sangkit nan, waki ye sangkit nan wayan Egypt wasa. Mereka nat monga mie, wasa mereka sena mau, kakakalway kit nan sabten wat karyong sote pil, sote monga. Mereka complain ki, maur mereka an kinan wayan Egypt. Men tantaral kenau tekla pan, men Egypt. Mila bang kenau teken slavery. Litu kay, latu kay. Apreitar para men purala pa iwasa mara niminimpil ram mga kansa na mao. Tama uyang Israel nan physical dan paluar. Esalawak sang katal tama uyang katal nan spiritual. Ang palian mo rin ngayon. Okay? Israel men purlang wasamere uyak kenaw tangkay pan manamanin namar kian Egypt o men Egypt kan. Pero men purlang kenaw tak merukokoto sang ero. Kita sa ulang nan sewot memor ki the paling ngayon the spiritual life magdailan ki yer. Eso wag sang tay ki men purlang pang kenaw takan deep. Po iya tay Egypt deep. Magdai ko style iputi yang lala kair tau style an. Style ese maurwat mauren tip. Ima karta kitai kin men sobe kila mur try pug style emplo men angalang mauren tip magdai ko koto sanger. Apan kare yang ada suka pakyata atay poli kakalwangkan. Pagdai uya pakopakete tipo. Ima bang kare yang kitai supan kakwarong. Dahil yang petulungan nan wain code ni tuang Krais akatin masa ni. All men dara masa ni pantapir. Ale namen pagi pel, poen terpeta pagi ya pel, polen Mwohtail, kareraski, Mwohtail, plau ya men pagi ya ta pel kan poara masa kanen kak. Patakutin erai waran tuge kan, poara wan tuge kan kak poita. Tena mamambil kilang lang muri. Nasa warong way and quote. Mwohtail, mepil saladeklar and Krais. Kokoto sang ngayon na mauren deep. Mwohtail iputi yung lole. Wag puksaro masa ni. Mwohtail koros iputi yung nanti po salar kono linganin quote. Koros aramas iputi ite. Deep miyayer. Euran kita lambang ya tatay Pilipil. Mwohtail pilata Krais. Mwohtail tapau ki ya tatay pol kakaluangkan. And we are mutu-mutu raklaan sa koros. O te Kilenglahte Mwohtail. Puksaro masa niyong trial me. Na Hebrew iralaw isa kriyaw katalan Uduhdiahl at Krais. The Kilenglahte at Krais na silogan more Mwohtail wiwiyayer. Ako saya. Kitail kan kainene yung at kapitail kan ong Jesus. Kategin kapitail mong yung itail.
Ansyo chorus magtapakan watak kapete trial o kimong yung trial. Kitay kanene yung kapete trial kanong Jesus me trepi na trial poson o me kaunsa kala trial poson. Esotra katin morus gila lokoloken lobo apo kiperen me kasik-kasik. Esotra man kupuro kila kana manak penapan pola ni lobo. Rianso wet katikatiyan ni Palimaon and Molen Code. Tama esotra morus gila ki kana manak pentatokin lobo pagi naman kital makareta. Kot kating katar to Krais po yung koto o tabiata penene yan kot po samba po penene wet en kak mimuren kote oran. I me esotra morus gila ki kana manak pen crucifixion. Ko lobo la me ko lang yan di lobo. Pagi naman kital makareta. Erta na kital en kainene yung atre. Kapit trial ka noong Jesus, matapin na trial po siya no, may wuwag me, kital ang koto, ren kot, pagi, poson, may baini kat kiyang, naman kital ang tatongki, po kital ang kakluwar klang marayo, po kumawar salvation and kaklilong trial. Okay? Ima wiyat tapipen na trial poson, ima kat kiyang kital, naman kising sasongan poson, kis po kital ang kakluwar klang marayo, o ima bamblo ya kaunsak pen poson wet, Magtabang kilikilang lang at ay umumoy dong isang chorus. Abang kaun sa kala tatok en poson mekat kiyong trailer, mekari yung komora lelong trailer o ktabang kaktalang petulungaw na awayin kot. Katalang kilikilang lang at Mwohtail Uduhdiahl Krais. Niyasan mo kitailil nan kasong-songkan dan nanran kawalagan kilang lang ilukur langi. Bagi sapol mekel, puksaro mas niyong time me ikele me wiyala aramas me. Sido wiyada tip, en wiyamen kara sabi mawang kutay puksaling kaklukur kilangi, mekene takot tip abu sido itong tip en peweti amor. Okay? Ari, iko saya me pakapen tip memimin ang samba, mekutay kukuto sanger, mekengkari yang atay kin pilkilang kilang Mwohtail, ni atay samalar. Kukulang rengkot. Nen Yohanes kisinliko, Yohanes kayo, ralaw trayaw, ralaw isak lima lalay seksu, emasani. Kumalter pakong samba, de tipuso memimini samba. Pumakumalkin pakong samba, pakopen sama, sotami, lalumay. Ari pakopen samba, meokilatip, imekin kapayak, atay selogun mor, magtay, wiwiyayar ko lang rin ko. Di magkangkarat ak tayo kilang gilang Mwohtail. Well, may bukat koros kasi ang samba, diban inang enutuk, o may kan may aramaskin kilang o anda, o may koros may mini samba, may aramaskin bon maso kita, may bukat koros so kosang rin sam, kosang ni samba. Ari, samba, Magdabang pala takdalan pako samba o tama miminan samba akday siya parang takdalan yang patulungan na awayan quote Krais masani kumail pilata alte tuko kumal kate po total ban kate po na alte labo malaw ba kate po na alte tuko ipin me pilata alte tuko me ban warong ren kak pitulungan na awayan ko. Real labo samba en san salong trail. May real labo e samba meurin samba dibuson nan samba kan o ko tume magdrive noro ke nan samba. So we pakapaka. The suwarong trail yang we ton wayan ko. Samba wato me koros ni samba me aramas kin inong yung kin sorala apeng kapayata kupuran kot pan memor Kilenglahte. Remeta pil iro tik seksuo ki yang ketail ki en tama ketail bangkin Kilenglahte Krais. Yei kapay yang ketail kupure anso chorus. Anso me song kin lel ketail ak takin taman takot. Kupure mengkin paitare tail. Kilenglahte ansyo chorus. Rimen kair kilay rupkat. Nanti wait na nam sa ilokan maur o ter so pela murum. Amen meng tail. Talte so pela Mwohtail.